Bliana hen daling Antrim bris a chríocht achtar chuig chríontú nar bhí ein chódín is trocha idir iad agus an Iarmhí sa bhain jaar. An Aireocht le ardú manama hart a loch lenún a méid feriste, nó an gurch an Iarmhí lena dréibh se buch go rang a tríd an Peile Allianz. Ní hálaidir slán a man trátrachta. Fuair an láidir rana ag Andy McEntee an cluiche táchtach seo. Michael Byrne hosnóg sa cúil agus costantóirí láidre ó sa chóir le lehéad a Ewan Walsh agus Joseph Finnegan. Colin McLaren agus Conor Hand hosnóg Lár Park a Antrim agus ó hebh scórála bí ag fearir Patrick McBride, Rory McCann agus an lán tosaí Pat Shivers. Tá trí ahrú déanta ag an Iarmhí, Rá ceanna Lína Lachúil agus Jonathan Lynham agus Daniel Scahill teachtateach agus an tahrú eile déanta in san lína lán tosaigh Neil Stephen Smith ar fáil don Iarmhí, tosnóig Conor Dillon Trónóna. Siar hain siad an son. Carrick lehas Carrick Klein Búte ag an Iarmhí. Tus Másach go mórta strahan ceann good ar Nash over bhá déanta an son ag Ronan Wallace. Ag Darren pass it tacht seach tá spás a son smachta go háling ag David Lynch chanson tóir Coolín glúiseach dúnta an son ag an Iarmhí. Íb gafach an tosaigh. Jason Daly. Ríist. Council ag Brú a bhábhar Antrim an tá leohann son i teach amach tá an captain Dermot McAleese. Pass cliste isteach antá Seansar Coolín an Council ag Dominic McInhill agus é sin tóiste go maithe tá mé chorm a ríist. Leis begin from sásta leis an taspántas Gadisha in san chéad le Cavan Keenan a teach an tosaigh ar chomhlúdar an son Ray Conlon. Keenan fósadal iling anig here Seansar Coolín and Council Haran Trasna when sin Coolín an cléthe. Rochúntaach déanta agus iling here a críocht an scó. Nationis le David Lynch. Dúlgus cosanta Nash ar Antrim. Seansan son ag Danny McCartan. Fósadal leis an tasóg iirecht ardeg McCartan. Agus é sin Haran Trasnán. Coolín idir na fórna ag an Risha. Le Shelvig Ronan O'Toole, feic hála go maith in san chéad le pass cliste isteach an son, spás, Deisir Coolín an Count son ag Conor Dillon, agus scór maithan son ag tús an dair lethe ag an Iarmhí. Idir láidir sna cluichí dearnacha tréis le haum. Tús maithan son. Sam McCartan. Fell á bogan níos tapúil inis. Iirecht an i dhéad tacht isteach an son. Scóirúntaach ag Ronan O'Toole. Trí Coolín inis idir na fórna. Leis deis ag an Iarmhí tá si tamáint isteach Roéis go lámhan Arden son an réiteoir scuile leis an imirt agus Seansan son ag Ronan Wallace féhrú leis a getóg imethe Haran Trasnán a ríist. Scór maith heile. Cuma ar Andy McEntee go bhfuil sé beánín bortha leis na scóir atá géalteach tús an dair lethe. Leis Antrim ag Lurg Innsbruck scór éigean Patrick McBride pass cliste isteach an son. Beidir go bhfuil oscailt éigean an son ag an captain sin é Dermot McAleese. Agus é sin de hásacht an Luchlanta O'Toole. McAleese an captain le scór maith. Lord a hain siad an brise ag brúach de Sam McCartan. Rona ar yes agus ar cléid tríála sé leis a gceann son é hain scór maith ag McCartan. An scór na anna bhá tóca ag an Iarmhí sa clé gotí seo. Agus an bhearna sínta go dtí Ceithre Coolín deisin is áfach ag Mark Jordan a tamán dúireach trí chansan sa ag Antrim ar cúil tras a cúil deis ag an deire. Mí ceartan son ar Antrim. An maidid trasna búlta bhí seansúntaach an son. Cíbin an pass atáachta seachtaí ó Jordan. Deisiúntaach. Ag mí ceartan son ortha. Seans glórmhar ar cúla a stray. Leis Antrim ag neartú le cúpla nómana dós. Sullivan son ag Declan Lynch. Tar sé fé Coolín. An ceann son ag Casa Haran Trasnán. Scór maithan son ag Lynch. Bhearna ar neistí gá Coolín. Ar dhéanamh inis ag an Iarmhí. Teann siad go bhfuil Antrim ag fiosú. Ray Conlon. Spás go leor inis ag Conor Dillon. Pass alling an son
ag an Iarmhí agus deisir cúlí nela ag Andrew McCormack. An a críochan son a pass fur fisteach chuige. Bhearna sin Seinnteoach ríist. Kent a good ar Nash. Kieran Martin a Garishach chance beidir a cool tá siad sást an cúlí na hógant. Ríist be cearcha mic sin glanta ag Antrim and Westmeath Dave eile chance go siúd. Can contour to him hesteach sa Carnog ag praba ach níl sí am hesteach sa líntán. Iarmhí ag marachta contour to sigan cíime ar ríist. Turling to stigan son. Deis beidir nó leis seansan son ar cúl hána sé trasna. Bhí seansan son ag Mark Jordan ach ag an deire a iireach stoppathe. Agus glanta ag an Iarmhí ceithre cúlí na tragóní seachung Rory McCann. Cansan am hesteach a ríist tá siad ag glóra cúl beidir goil deis stoppathe. Anna bhatha ríist an son ag cosantóirí na Iarmhí agus an adóg dhearrig séitethe. Buaicphointí go deire chrid Antrim go deire ach ag an deire ceithre cúlí na trí cúlí ag an Iarmhí nád an ag Antrim.